se se de betimi de yense du esie kokoso akasa chefo no a omo chade we teacher training colleges mu a no omo ate atua be bosumi mienu nie no omo strike no omo de abawieye enrada ena Vice President and Dr. Matthew Poku Prempe TSMO ye campaign. Na enra Dr. Matthew Poku Prempe and the ni echa santi achimagu abaton pesia so na domi abrahine edi atudwa se afia manfo hwani mu ahemfo no ombeti asim campaign no omunyai ma amanyofo no nko a we ni afofro pi no a eni akekese ni a anope baabi a wo bia ne yeba na yede ababesomwo asedan koma OCP fertilizers wo mum na eso yasedemo enanope se anope se oyekue ni na otiesim na okwakodua no baye no a wadua wie no wese ode OCP fertilizers be pete so se ye bru se ye emo na wodo se ye meko se ye ntos de wudua bia no fa OCP epete so wasase no a okwakoye so afu no se eden se ye abomu kra no a ode OCP pete so a eno baye no be so do so de ama ketua bia asase no asemensam na so no baye a kese moto ni adaka wo betete no na nyina ye OCP nsenkyerene a woye ede emekuafo sese ye OCP NPK 15 and the OCP NPK 10 wodwa so a baby a tonto agrochemicals yema nyina odo ani kire hono mo a wonya bi atoso so no pese bi a wosese bie na odikogu so to na yini wanwa ma manfo nya bi to a obetimi afrayen 05559094 37 0555909437 and 0555909433 na oni yen edisa enkomo we wamo enema ye vima no peya bebi a wo bia na yetimi aba na yaba besom wo medin ede na ya bo malibi abogam for yenye bre na fe nsam no yenkomo ankasa emfa emamo ye de mo ehas ye de free mampedin na na adodan kwa kufodo na tena ye na mampedin akasa de afa senate nsensem a ekoye ho se senate mpedin forto nto majapade omo hotels ben na bi ede amakuwa betifi mrashe gani honorable Brian Champion senate mpedin for chese omo hotels no omo ntimi hweso ye ekanko na eburu wonu mu a omo mpese kan beto aso ntino omo pese omo dane efabi edema ura eye Brian Champion ne Rock City Hotel mpedin for na omo di dwetire be rum ebe som edada ne ye sebe na emfaso be koso a abaso ede ama senate ne o my Ghana adwumayefo na eno na eno adwumade kese bi koso Ghana adwumayefo kuba tanyina edi dwumama mampeni na adodan kwa kufa kopiase a wo ye ne seso hwemfaso pewa afi atwa mu ne afi senate mpenimfo esesa no a na emfaso bie de so eni dede baye emra na senate mpenimfo yo madwene so mu hotel se wo mo ejemu amobi ede ne nsaba besomu. I'd like to extend special gratitude to the Sector Minister for Pensions, the Honorable Ignatius Baforia, Member of Parliament for Sunyani West, for his hard work, diligence, and exemplary leadership in transforming the sector. I take note in particular of the improved performance of SNIT, which recently announced a surplus of 230 million cedis on its operations. This should be reassuring to organized labor and perhaps bring into sharper relief the unnecessary controversy that was recently generated by SNIT's efforts to offload. Abzanfo nti we ya mampani na adodan kwa kufuado wachiman PSA bema boada ni yetene nke we ya mra na Ghana adwumayefo nyina eye wo mo conference kese na mo to nsafre na ode sansemi kokotu gyasemfa so bia ni so se na sa dede we ebeba mra senate mpenimfo eye se wo mo agyapade ben nan bi wo mo ejim amobi ede ne nsa ba besomu ye famo free mampani na adodan kwa kufuado nsemi ho na fe ye famo nkongumasium mo ne mo samsa chechefo mo kira de we teacher training colleges no ne your friend colleges of education no omo atiatua ba bosumi mienu ne kakra ni a kese mpenimfo ye ya omo se yiram agreement ne apam omo ne aban akono sa aban anhwe
no wanya mfama wo no mu a ene aban beto pegu dantu mo betre fia ama se school no bebo se begu na ne aban asesa na de akọ enra na emfa ne ne sasabro aya brewa koto dwanyire echi no abrabo mode ye brabro yipema kwa mu a mpenimfo no madi nkomamante ase ye adwuma wo mo atuate no wo mo ede abawieye opani prince obihima na eye president a woda eye sitagiku na no one Sompa FM ne Sompa television semchefo di nkomo eye ne so mo de wo mo ade obuo ne ani die na ama vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enam eye fra wo mo ene nkoma wo no mo edi yenti wo mo ade obuo ama no na mo hwe nanima kosi October no October ni dru na de okeka ne de no wanya ene strike we no ebechen strike bi a Ghana for ehunu opani prince obehima Nina no Ghana baako na the office of the vice president respect any GDI what the man in Chino and yes and Kayempene. The idea to my assurance no the man 3 days ago it got confirmed in a meeting Minister of Education honorable everything any the honorable Bapoya Nina Ekushia and Kai confirm assurance honorable Federal senior advisor to the vice president or vice president no office and one you entirely illegally July no my ready so mbitria no aka o get salary no all year round compensation and here can happen on mbitria ni na at the end of this July the August and na confirmed the minutes of meeting at bit media chairman na the top up for book and research allowance so mbitria migration and here can happen no parity so be qualification and in your other tertiary dispensation to clear the never to prepare akatuani nyana mi na be prepare no and so much as Abuzanfonti we your penny prince obehima wono ene ye president da colleges of education teachers association of Ghana etwenitia efreni se sitageku no ano and the strike na ba wiye na omo ehwa benim senkusi October de na de omo kan ye bia no aban aye ede amawunum afem famo nkwa amanyosem na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia tiesim na no kwesi da o launch ne campaign wiye na de eche dwada e no tisi mu campaign no na eye na bedi eche Dr. Matthew Poku Prempem rasebegeni o womrasebege fiema de sia e wo menhia South Abatom pesia so wono so atiesimu a dike campaign no wo mo ede etwa so na Dr. Matthew Poku Prempe kopia Asante Achem North Asante Achem Agugu Abatom pesia so koboa ma campaign ene ade ekoso a na okwa Asante Achima Gogo no eja ho fa domi abra na domi abra hene de ato amanyofo ni nyina nim se afiwe abato ne nye ne sa frese ayese politicians nko a enemra mo kwan so ye campaign ade ne se nya ye be se kira ka se nye se yesoso a wo mo ahemfo no so be ka ne pen sa de we de ye ntebe ya amanfo nyina ensum entina na domi abra hene che sa afiwe abato ne campaign no a amanyofo no eye no amanfo hwe ahemfo nanim no mdo mo be gimu pa wo mo enye ne sa frese Zion, I say, the Washasi, one of Kosovo, Nanam dear, says 2024 elections here. Yanumbi, we are free more in a year. Zion, the Casapa, the I am a full platform here. And so, because we have been a year, went now, I'm out yet on a back, and I put them on my memoirs of my actually. Zion, for the equation and say, some random has a problem. The tomb for every pass of my toe. So we have been out there now. We have the Cochiana with Yama and said, but there are so many politics and intermediate main car. Yes, I say, Abuzanfonti we ye nana domi abraman hene nana bafo owusu bedi akon ena yetene nke we yemra na Dr. Matthew Poku Prempa akon na so kwa kosre ne nsem nhira ene mpaibo ena odesa nsem ye eto nenim eguso adem amanyosem na yemfamo enkwa afafranto movement for change wo matena ye na yewra ya boabia samwa eyobi odintintimai pa e movement for change afafranto amanyuku num na okyerese yewra alankodwo kyeremate ne tirimu popa baako so don't for ya dom ama Ghana for ya dane tumi amana ba be president ya Ghana Institution of Engineers ku no wo mo ebetwe o minor benwu num emekobase yitutu ana mo bia no a o mo nsusue ne o mutiri mo po mba aban ne mpanimfo bekọ akọje no mo ede abo man ne enkyekire ye yira ya obo aben asamwa
We want to commend the Ghana Institution of Engineers. They definitely have the capacity, undoubtedly, but we'll recommend that they deepen their policy support approach. At this time, if you're bringing proposals, I guess many of the parties have already finished their manifestos. At least they are struggling to. We finished ours long ago, the Great Transformational Plan. And though I'm proud to say that most of the things being touched on here have been touched on by the Great Transformational Plan. You have a ministry dedicated to infrastructure out of 40 ministries. We plan to set up a sewerage, independent sewerage authority. We also have an intention to develop Galamsey away from the attack approach. Ayora Yabuabian Samoa, Womo Edin Tintimawa for Frantamanyuku Movement for Change Mono, Waka Hompa, and Yatin K. Afe, Yanfamo Enkosika Dr. Richmond Tiahine, you be a wabene pa, Ewusika and an Entotian Wakasem Puna, Ipun or Casen Sheswa, Esia, Yefrukutumo, na Pape Echrese, so may ye tiendi pa. Na yɛ de ahwɛneɛ ma bia ekenya ne se yɛ nida kuku and gold so se no ne yɛ de kyekere wo mayi ɔse yɛ wade bia Ghana for yade hye bi no matu kwakwakopi amanfo nkro so ebra no mota ma ne sika de ebafie se yɛ ne yere se yɛ ne ma se yɛ ne busua se yɛ ne maame se yɛ ne papa se yɛ ne nuanom ɔma ne wo mo esika na se sika mane no se yɛ me yɛ ni akɔho yɛ de nhyehyɛ papa egu akwa mu a mfaso pewa de ema mayi empimanim wɔse mfie du atwa mu ni mfaso yenya edi afri so no echen gold sika ene eye kuku sika ya ton no nsie du a etwemu ni Dr. Richmond etuanyene date 18 remittances date 28.9 billion. If you knock the gold, if you add gold to gold, it brought only 26. Remittances still top, adding the two, leaving a gap of 2.3 billion. So that is why some of us have described it as gold, super gold, because it is something, if it's well structured, captured, traced into the balance sheet, I think Ghana will be somewhere, maybe near Dubai, because it is something that will support the economy. And I'm only talking about the remittances that captured by Central Bank. I'm not talking about the difference between the World Bank is 36 billion. Observant to where Dr. Richmond Etuahine ni yete ni ke kwesi rebeka ne se oye banking and financial expert na ochechi nsemu de akire ye no afeye mfamo nko abato komisa ne mpeni mfatena ye be na watch mienu nie e no moma tuntun sansan so bomu ko se abato ngoma no a ye ba to abafi ye December boso de to so no omo e ba betesim ababem e de ato no mo ama wa wotwire odi bia no wakọ bia wotwire odi no wakọ esa nyembia odi na wotwire ne wabato ngoma ne mu ana ye no nti Ghana fo nyina se ye to santene wando godogola adweme mpra ko so ye megele akọ to aba December boso de to so no a uduru ho no ma odi be wo ngoma ne mu ya wobeto aba wa bra enko ye enenana like bia ma ne nkonko se ye eno nti efri enra ena ehase a oh my God an intro do ne ntwi asaso ene omo ebi abato ngoma ne mo edeto ho no mo a ewom se nsuo to no ade enso na esewade ensese ye ka kire wo na adehye bi no ma ekoye ekokọhwe omu din ewo abato ngoma ne mo ekire se ehya ne sa efizemre bi atwa mu na nka abekọ no udin se de bi a usisi pele udi wo wabato krata so no ne wo ngoma ne mu no na akwakosesa ebe bi atwa mu obekọ kra so no na ebia eye mfoni ye wo se ebebo udi ne ho no na oye bema no ne de oba de e na eba beto ho eno nti oba mo koye no esoso echechero mo nsemu se kakra de kire ye last 4 years besides that over corner so we many David na me ID card ni kitama bi ni say Davis no ko ni na ofa wa show ka credit aba say picture was ni adere ni do or mata say di ni ye wrong ba me be wu ni media ni e for ni ti e ti bia say ombra no me verify say they dey for it and correct oma is for ni mo say na so
beba asumbiaba 2024 election. It is very stressful. Observe nti we abato ngoma no ene free and rebel mu bie mu to ho no na wo a omo ekwohye omo din bie cheche omo nsem de ekyereye no afa ye nto aso ne yemfam nkwa reho sem bia ababeto Sompa FM ne Sompa TV nsem twefo yapono so ye de mo call eye epoema ntam yate se ewra bia wadi mfie be eye aduonu enum 25 years ha nyankopon ye na dom ofafuru ama nyankopon asoe no asomdwem na nyankopon so ya wo so ye no abuzianfo wakwakwo wahinasa ye fre ne entasa triplet bi anwo baako anwo mienu wawo miensa bum yeso wawo miensa sa triplet ni wiye no a ena se ni kunu sedi asemu be man kete so wadwane agya oba na de ya say yese ono oba no omo first born omo wo ye no na eyentafo twins mienu so ena owo ye no kra no chi omo twefo omo bo ansa na nkolai omo etima hwe omo kakra na oba ne sa so akwa fafuru akwa ubie wa miensa be man adwane agya no oba ne cheche ne nsemu se de kire na boy ne ma me ne ton wachi nti eya oboa no so aboa ne kakra omo de ahyenkola no te wawo nti ye wo fi na be kan se wawo ne yedi ne chi na enso ye nyina ye kɔ ho no ye kɔ ne wawo 3 nti nyina ye wo ho no na omo dware ma nkola no na omo de ntama katakata mo na omo down nti ye ka chom se omo ma ye fa ne nkɔ hospital na msuo ma me ne okay nti no omo be frɛ I say doctor bi wo area hono ma ohyen nkofo ntom so mbe fe na ama na be hye no na so da bi o say de ne ba hospital to kof omo ye 3 nti ye ya na ye be pe car and then the idea omo tinem na ko nkankan hospital ye ko no no mbe hye omo kakra ba omo say aje say transfer omo de ba central kofoida central ha say abuzanfo nti we eyare hosam yesie ewo poema ntamu kufudu abonten so na de okohwe no echechi nsemu ede akire no afia mfa kase ne nkonko wie ewo elubu aban aya asabia na ababeto dwase apom de adwumanfo aye adwuma wo eye aya asabia honom no kete bi tiapta mama wo madwuma wo so mo ye no enhyeda enkoye bia ntenam so ema mpanimfo mo da aya asabia na no esre osoafo a wona hwe apomdire ho nsensem so senka anesefo ene apomdire adwumanfo no wode bi eba beka ho amomo wo alubu abanye asabia ho no mo a enkebebo wo no pa Dr. Beatrice Sam eye omiji ya oye medical director na medical superintendent ya wada ya asabia na no chechi nsemu se de kire. This is Swahim Government Hospital, part of Takwan Swahim Municipality. We are working very hard, but we are challenged. We have only 3 beds for our children's block, and we have only 4 beds for our maternity block. And this is a very huge challenge for us because sometimes we have so many children, and some have to sleep on adults in the adult wards. We have a major challenge. We need a mother and child block that will serve the community better. That will have more beds for the children. So sometimes we have as many as 10 children. Yes, we have only 3 beds available in the facility at the moment. Observe nti Dr. Penny ohwe elubu abanya asabia na no na yete ne nke ye gina we suna no pen nsema ye papa no de ba beso mo ye de mosia ya sorry ama man hene asaso atranse bi odi ade ache bi adwumadie ato aso na OCP asagrasa fertilizer no ene egusu a e kanfo de amawo sekuani ekope bi na efa peto no ba ye no so na obisia ye no adayase obeto yesi obetwa bru ene bia e bayire boto na de aba be dayase fisi ye kire okwan papa no ema ofa so eno ne OCP fertilizer enna sese kuani bia e de epetine no ba ye so for 0555909437 0555909437 na openchemu bia wo a empenifo emfa emma anopa kuku na chinchin fidie ndem amie David Chane eye Azuka ne Kelvin nom ene yakoba jesi mpinimu ene tabiri ye de Kotena TV ne so bedi ede na ya bo amali bia boga no pa so no yasaso amamachie bia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu